KSU kesini balang jong katayau kalalej bania kendu ya ulat kejela UCH Vijaya Shankar ban panjing rap na halor kenyau teliki mat ki badang sateng. Habakran segelat patai kubor hadin kejinge kendu ya ulat General Secretary ke KSU ubak Donald V Thaba oleh tu bakilara nengkong ya kamat ban penteri kamno ya ke inner line permit ke ILP bat ban penrung pura ya ke ketin khasi haka kernet ke bapra jong kariti sensyar kari. Katkum kejing ong jong kila pen pauru badai bandon kejing penlaj pura habarok kawai kejela na kejing pej jong ka citizenship. Kejingwan kejungi pelongi banwan kalong ba hadin ba nyi ba kendon kenu ka jemput syai na kaliang ka sorkar jela na ka sorkar pedeng ka pelong ini bini hapan wan mi syau lat ko usim lang yakini dimat kiba ka ki isu palabu Ahmad ka ki isu alai keren ya kabenkong du kamat kapolong kaba di banba jang kabri nyutrat la keren na kapor yang angnut na kapor pakata ka de ka inalain permit nilai keren nilai kirsani phaya ka inalain permit ngila persnoru ba dang hau araja tak kendai ka sorkar ka assembly yang jela kala sim ini ka resolution ba di menteri kami ka LG ko jela berpenjuru ba ngila persnoru ba haba ya ke Manipur ke sorkar India kala apan ai ya ka inalain permit o araja tak kendai balai kat ni haba ka jingi pi de jingi ka ladai na du sedang tak kendai spa ratusan ba apa Manipur ke jingi kadang sedang araja tak lai inalor ka inalain permit nilai keren ru ya ke jingta jong ka Citizenship Amendment Act ya ke jela ka jingi tak hain berapa wei nomor kembang UIhi ba ke jela ka jingi beri ngutrap labun sang lagi ni di KOI labun sedang di beri di buan Bangladesh sedu sedang kat kedai spak ni koi punta daftar di buan negeri di bapher di buan benbuai senang angi ko beri ngutrap abang lagi babun di Jakarta dibagi trai muluk hilak laripat hala ki jong di snok di thau mo ngila masaki wat ni hapo sor sulong tingala paslo yu ba ya ka CE hi omdei ban menteri kam hagi ni than ki jongi ingong ba wala ka sorkar kalau ong baya bagan exam ya para sorkar perengkat exam ni kini ki schedule areas dekat Meghalaya andre habang ipat ba kini ki non schedule areas ki ha pada ki non schedule ki gun ba ki nongwei no ar bat kini bagi trai muluk ki duna ba kini ki non schedule area buat lagi schedule area sungi bagi buan bah kini ki grill ku banabar tinggal baik pada di ba high exemption di ban habit full exemption ya ke Meghalaya badalong ru borok away ke notice ndri ke jingkwa ai kalong ba ide ban weng no ya ka Citizenship Amendment Act Singapura pada ke Assam ke Meghalaya tak ba ni kentu yulat budi ban duklar lem ban betul lenti lem ni kini ki artli sorkar jela wala kiladon pada ke jingya keren nomor bangi bah hakini ki kinja seniru wala kata kejinga keren kedon kejinga kan at kimi ke kapor kemangi apa West Kasil su kedon ke jingmu yang ke Assam Marsna Surok ha dithan yang ke West Kasil di nakaling ka seng bersajur ya kata ban ki pesno ru nomor ba kata ke jingmu hi ban sna ya kata ka berpeni ya kata ka tribal state house dam 1972 kolong ban ailat ya ki trai muluk bakin sensyar hi daladi berkumjuru bagi Jakarta jengki bahap aku ki hima ki bapher kin hap pe pengejelam Meghalaya ini persong bagi senong kasihi ki berang dan pada kejingakan at bat ka Assam ki ban nyakran ka fistu kidai ban hap apo ka jelam Meghalaya sakoi kamat ka ba nyikran ka ba khadu kadai os kamdi ka ba khadu sakoi kamat kadai ka jemberung ya ka keting kasih ki schedule ya kenir ka pesno nomor ka sorkar jelar kala pas resolution ya kabai dai bat ka jepurung ikin kasih ki schedule kalau ka ILP hi nomor bisu asno bat ka sudan mitang kata ka scrutiny ke examination di pesno yu ba examine su scrutiny sa di long su di hap no ban lei ai nakaliang ulat hap ban tentu ya ka sorkar pedeng ban lei ai no ban yo ya ka ILP le ban perung ya bat perung ikin kasih ki schedule